se. Modo då riktigt är. Kuchon dille hyd då det ska. Žigi Mongol činga se, ženi Bog činga se. Gal mesni dunda, sigan podružinge hatate. Gazate delikterige, gaše šuviće kučiće. Žigi Mongol činga se, ženi Bog činga se. Joj, pluća će me otkazati još malo. Pozdrav civilizaciju, dobrodošli u novi epski Age of Civilization video, odnosno Age of History. Promijenili su ime, znam. Daš ime Age of Civilization, si tako zapamti onda Age of History. Zašto nemam pojma, ne piše na njihovoj stranici niti ništa. Zove bježe tvorac Lukaš. Nešto. Danas, kao što ste čuli za ovu pjesmu na početak gdje sam zamalo dobio upalu pluća i pluća mi nisu, sa svim organima su mi malo otkazala. To je bila mongolska pjesma koja se zove U slavu Džingi, u slavu na Džingis Kana. Nisu pluća za malo otkazale sada uz ovo, tako da molim 130, može i 150 tisuća, može i 150 tisuća lajkova, može i miliona. Može i milijarda, isto nije loše, za moj oporavak pluća. Danas vraćamo mongolsko carstvo. Džingis Khan je ponosan na mene i da, vratili smo ovu inovaciju, kao što vidite. Sada imamo ponovo bez daljnjeg odugovlačenja. Kako se kaže idemo na mongolski? Mongolian, Croatian, kucamo idemo. Javcagaja. Javcagaja. Ne to, nema. Javcagaja. U redu, gospodo moja, evo nas u igrici. Dakle, mi želimo da igramo sa Chad Mongolijom. Piše Kildare. Ja sam pročitao Kidare. Ja sam pročitao ovo Kidare, pa vi makneš ovo dođe Kidare. O, gospode Bože, smili se onome koje je davo ova imena. Dakle, imamo Chad Mongolija, evo uzimamo Chad Mongoliju, tu je Chad Džingis Khan. Ok, znate kako ide pjesma. Ostavit ću link u opisu pa slušajte koliko god vas. Meni je to jedna od najboljih pjesama koje imam. Još samo da je na Spotify bilo bi najbolje. Ok, idemo, zaigraj! Evo nas, Chad Mongolija. Oni koji nisu Čedovi su Korčin, Burjatsk. Što ovdje fali? Ovdje fali A! I ovdje fali isto A. Neki bug. Dakle, svi mi znamo što prvo treba. Idemo na farme. Ali prvo da, zaboravio sam na tehnološke poene, odnosno na tehnološke bodove. Ako ćete to na ultra hrvatski, onda koristite tehnološki bodovi. A onda imamo što je ovo? Otvorite pogled na budžet vaše civilizacije. Dakle, idemo glasnoća glazbe, sve uvo, jer što će nam glazba iz igrice? Kako još koristi glazbu iz igrice, osim ako nije Red Dead Redemption, onda se puca American Land. Ok, imamo Chad Mongolija, Virgin Korčin, Virgin Burjatska, Virgin Jeren, Virgin Hajksi, Virgin Iška, ok, dakle, prvo mogu ja da dignem porez? Dakle, idemo porez malo, samo dignuti, tako. $7,000 smo zaradili. Da, nisam se pohvalio. Imam novu tipkovnicu. Novu gamersku tipkovnicu. Vidi ovo, RGB, vidi. Čekaj kako se mijenja. FN, ne. Ok, ostavit ćemo ovako ako nešto zeznem, baracu ću da mi uđe. Ok, idemo. Ok, znači idemo jedna farmica u Ulan Bator. Idemo jedna radionica. Ok, čekaj, da idem na populacijski, idemo. Au! Pa mi smo gori od Miloševića, majko moja. Jer kao što ne znate, Mongolija ima jako malo stanovnika.
Mislim, stanovnik po kilometru kvadratnom, tako nešto. Za ovako, slušaj ovamo, ja kao Džingis Khan broj 2. Dakle, za Mongolsko carstvo treba nam ovo sve. Treba nam ovo sve. Ovo sve. To ovako i ovo sve ovako. Nekih 300 godine ćemo mi ovo da osvajamo. Inače da, jedan fun fact o Džingis Khanu. Džingis Khan, ne zna se gdje je njegov grob, ako ne znate da, njegov grob nikad nije pronađen, zato što kada je Džingis Khan umro, onda je pogrebnici, ti koji su ga vozili, su ubijali svakog čovjeka na putu kako kao ne bi otkrio tajnu. Znam, jako retardirano, ali... Ajde da ja vidim koliko ovi imaju poslovnika, ne vidim... 15.000, 12.000, koliko imamo? 4... Okej, mi smo slabi, mi smo jako... Okej, ovdje imamo 10.000, ovdje ćemo malo da ostaviti, ja nemam ni novac, tako da... Okej, isilovali smo, malo ćemo i ovako. Miš! Ok, imamo 17.000, idemo na ovaj batar. Ovo malo razviti i ovo. Evo ga, sada imamo i farme, i radionice, i knjižnice, dakle, malo smo se obrazovali, ali tek smo u kamenom dobu. Dakle, opskrbnika, idemo sada ovdje, ovo tu treba isto razviti. Dakle, idemo, promatračnica jedna, tu ćemo da evo ga, čim sam stavio promatračnicu, odmah oni stavljaju svoje vojnike. Podmukli gadovi. Ok, idemo na izgradit ćemo to. Jučer sam zadnji put igrao Age of Civilizations, igrao sam u sandbox modu, onako malo da se zabavim. I uzeo sam da, veliku kneževinu Moskvu i stvorio sam Rusko carstvo od nje, dakle od ovuda sve do... I sa Aljaskom, naravno, jer bez Aljaske se ne može. Au, brate, tek sam sad shvatio koliko će ovo biti dug serijal. Ako ovo uopće uspije. Imamo farme, imamo promatračnice, sve imamo što nam treba, ali nemamo ništa. A ja bi napao ove ovdje majmune. Ne, ovo će biti malo glupo. Ako ja recimo kažem ovima, napadnite, molim vas, za 1 kunu. Naravno, prihvatili su. Ovo je možda jedna, da, ovo je glupa ideja. Au, majko sveta Božija, ovo je glupa ideja. To! Ajmo. Ok, never mind. Izvinite, gospod. Ajde, probi se malo. To je to! Upadamo! Ajde, nemojte mi to uzeti! To je to! Naše! Ajde, naše! Okej, brzo sklapaj mir! Kako je Džingis Khan broj 2 pametan. Ok, dakle imamo, zovite me Elvis Khan. Ok, mi smo se proširili na 2 pokrajine, naravno ovo tu sad treba da se apsorbira. Ok, sada Kinta ide malo bolje, ali imamo novu prijetnju. Imamo ovo, malo je glupo ovo što sam napravio jer sad su ovi još ojačali, a bili su i prije isto dosta jaki, ali Čed Mongolija. Da, a da koloniziram, koliko mi treba? 37 milijari, ste vi normalni? O Bože, sveti smili nam. Popravi odnose. Ponudi savez? Ništa od saveza. Ovih Mingovca moramo da se pazimo, idemo na -30, popravi odnos, pakt o nenapadanju, molim te prihvatiti. Ovaj samo jedno. Idem ja sad to odmah, ok, mislim da to bolje. Idemo dalje da se razvijamo, idemo na radionicu jednu, kako se zove ovaj grad? Bajnamar, more, ne, Bajnur, ima 2 N, pa se to valjda tako čita. Ako ste iz Mongolije, nemojte da me razapnete na kurac. Doj, da nisam uključio mikrofon dok ovo snimam, letilo bi sve što imam. Nema se para, a ima se para. Kakva je to promjena. Žestoka! Sad smo u malo boljem škripcu, ali malo boljem škripcu, šta je pričam? Ja se mogu odmah da stvorim Mongolsko carstvo, idem tu na monarhija i potvrdi, ali nemamo pare i nemamo ništa, tako da ono, ovi tu, koliko ovi mi stanovnika? Joj, madni mila! Ovi su slabi, gledaj ti ovo. 5.000, 7.000, 2, ok. Ja sam slab. Čed Mongolija nije toliko čed. Sad piše Mongolija. U zagradi. Čed. Čekaj. U zagradi. Čekaj, ova nova tastatura. Čed. Ajde da se sprijateljimo s Mingovcima.
To nam je najbitnije. Novi savez, o bože, ne, fakto ne napadanju. Svi su jači od nas, ali ovi HX i oni isto... Ovi imaju baš puno stanovnika, okej. Znam, ovo je jako sada virginski, ali ja bi da stvorim uniju sa Korčinom i sa ovima i onda da se onako produljimo. Ovdje ćemo mi dalje da se razvijemo. Sa čim stvorim promatrači, ovdje će se stvoriti vojnici. What? Obično to pali. Ono što sam primijetio je da su ovi Jeren napali Korčin. Tako da, možda i nije možda baš i nije pametno da ih napadnem, ali da vidimo da li će se oni izvući i kako oni to u stvari... Da. Oj, Korčin će postati još veća sila. Nemoj, ajde. Okej, morat ću ovo da napravim. HX-i, napadnite. Čekaj, prijedlog. Kad ste ovako slabo država, morate ovo, napadnite ovo za 500 kuna. Odlično. Da vidimo kako će se izvući. HX-i napreduju. Ajmo. Tu, idemo. To je to. Okej, obučimo vojsku. Okej, au. Mongolija, joj, Mongolija baš i nije nešto čedovska, ali možda mogu. Ajde. Okej, 278, ovdje sam i ovako. Što pričam, uopće nemam pojma, skoro sam uzrojan. Au, to boli. Idemo na 153, idemo ovako, 237. Nemojte da uzmete! Ne, uzreću, reću mojka. Ulazimo u grad. Ne. Dobro je! Nice! To je to! Proširi! Aj, koji sam ja čed, ej! Okej, kako će napredovati rat dalje? Ali ja mogu da uzmem ove jednu teritoriju samo. HX postaje sila, vidi ovo! Stvarno! Idemo, HX dođite! To je to! Ne, to je to, Korčin je oslabio, sad ćemo da ih napadnemo. Okej, znači, prvo ćemo, sam ja potpisao mir. Nisam! Idemo! Ovi su potpisali mir, sve je ovo sad naše! Idemo! Ajmo! Okej, to je malo zabolilo, ali nema veze. Idemo. Glavni grad je naš! Okej, ulazimo tu. Ovdje tu ćemo da obučimo vojnike, da bi zaštitili ovaj ovdje dio. 10, 50, 13, okej, ovo je naše. Idemo 24, 13, možda to nije dovoljno. To je to! Naši su, koji sam ja, genij, ej! To sam sad sve zaobio u... Ne mogu da uzmem... Neko prca da ne mogu sve da... Evo ovako. I ovo, može. I...